ner malaken yam kana diala kontin ba ler lingwas me kanur online TV channel te kon galere kon kaling video nen kona mena gwas mene video dung SSPDF channel right gwas dan no SSPDF chikajien chikanoka maker michoga makero no gwas dan chikwen winemi no chala do ken dongu ken gor dong de orino je kwak ko wa shush ken long wa kwen tele kwen wa beche long na pan ban me de tin wa tiang ci de ni ken shop ko kor shigarodian bar de ni shop kor shikan shikaren bar e wech kabure be ala jen ken chika jen lo ken naka baliet ke wakan kamala kal ka jawran chalat ke jane sho ko korwa shi ke jen kaka ko chi shang ke bet chi ne ru koro yi jen ka jawran chalat alamen chi kule jen re wi kana ser kimen chalat re wi kana ser ku bure be ka gwadan dan shi jen ka runwang ye tanin ji kan ko ngai kana gwano gwadan te kan kan be jelon ko gwadan be ka tele kon ba macham ka la kon daga ka jawran chalat waji jen lo kan gor ka kon jen mo kan ka maker ga je ma ker ki gor den rit na mo ko la lunyen jok munen konoma lunyen jok gwaye karun wang mandan shukume kirma yadit shiga bel nongre wech kanasr kan bele ya nong wa nong ka UN jen nong ko mo la wa bele wa nong ka la tude ben community content la jiwich misha bel nong la ji wa na chirenal che nyur kan tura kana nyu akel ya gwasame chirenal che nyur renal dana che nyur wa che bel che ka kamrar akan bel tone wa gorga jiwich tele jiwich ko tele gatchang gan to tele gan to wi kanasar ana point den ken de ni karo den ken re wi kanasar tele duang changaran ci ponen ji wan ba shigala gai ko tong mi cha ju no na tena kanasar teng ga tiene ka kanasar cha ju no tele ji wi de cha ju ban mi chi ben ji kana ji tele na ka kwando cha bel dong wan cha ka wo pin kanasar ala ken le ken ko gor no de ken ne konte la Nuer de ken ka dep tin konen chiro bar de ken ko le dep kanasar ko de na ko le dunjo ko ken ngaje no tel ne to roi ken tam chi do na ken karo de ne de ken ne ko la de ne tele ram mo roi ken jo tele ran changa ken so menen yena mo pakan to yer gwadamo teram loka nobody ne ken karodian siga jeni ken ko makari nyo lunjok so tele mo tok but men bianga jeno chibel shika chup re wich ka nasar duno tiang ka wera ngoda ken bel ken ben chi deni chup ko kor chi ren bar ka bure be lo chicken tre wi kana sa chigal wo jok ko jo dana chalat so jo me gor jen o de yen ling gwada me te ka jo mo kon ling gwada me okay akan kore ler ka kwi kuma ka spelayo akan kuma chal ga UPA ko shi ko je gwada dan ti ko je ten ban rek kwi den gudu chal ga me pol nan ka jo dana chalat gwada me mo goro de nyu akel ke ye Paul nang jeram dan la chief of defense forces me ci jang kwan ke ja kwan kirma yadit jala chief of defense forces so jo dan go de lat ka kwire gwada me ala Paul nang jen cha badre wi ki juba tele kwai ka gwada dan cha oten ngaje gwada gore bin gwada mo kwai ka gwada na cha oten right now mite wuj mi cha oten wal cha onu but kanan kan all the occasion kon latke inauguration kon latke kanan ten an guri shalga me Paul nang ka jaram dan la chief of defense force mite tena taram ngani manana to ka ja so jo me dai da gwano de yana ling ka ta dan cha non ka ja kwana mu roi gwasa me ka ku me aspila yo kane mental ka UPA United People Alliance mat bon dangwan kan chal kan bon dangwan to so men jito gwada me che kwere ndana keb aspela yo ntamala kwere rawde deputy chairman ka aspela yo men good actor yeng machar jen good me good te daran so good me jen good dan rekono kwide chale Nathaniel Oyet honorable Oyet jen che je ken kwar UPA
kwar UPA to both ke General Boyrol Nyang UPA United People Alliance. So mendul kene wa chika duola long chika right katin kon lat karudi na wiki juba wa men yam chika na duola long man chika bestin ke chika charin kwengten araje dane chala de wuri shalka me bol mele no gor ke dine dial yuko so Sudan baga yung mat ke de kel baga chole SSPDF karam wi lok jeno bu kuma ba deal ke je nganya je gwana UPA men right ke paganda mum ke General Boyrol Nyang wa ken dial chicken de ni kan mat gwaske de ni kwal cholo United People Alliance le ma de ni kan bondang wana to o kan ga mat gwade dane lat ke timan peace initiative tin re which ka Kenya ba ta ma chungwana chi ganyo ko mijeka so bol military mi shalo bran bate ke military wing me de te gi mlad ngo ne me de cha gor so shi bol mel che ku me spela yo cha gagrar che kum UPA che nyoko gagrar men kum dial ko ken ten kan lat gwadme che gagrar ko gor je tidial ba ka lat ke tede men cha ko lat ne dang ngwan ne yin ga ma gwadme ne ka turo gwadana chi ga rightin mi chi ka right ka ku ko dob dan lat ko mon go de india de mat gwaskel ka ngai ken gwan go bol mel gor je no boy kele ba jada che ka ra ye cha lat no ramu ete e chi de che non ka kum SSPD ramo bu kum ba deal ke je Yaguje no dunde mutual ke dictatorial regime mi mashi magwa jin ku pardon al ku la silent ka ku jawdien ku jabat ciga yortongo mi ka jin to ye de ke li no gwa kel ne me takti mo ko dismantle pardon al ke ko be par ke le ba la centralized power ba akenetin content bukum be right man gwa da jor so no mo ci gade gujin wo che chong according to information an je ka kwiden akene ci ka reject already so UPA United People Alliance pin pagana mum kana General Boyrol Nyang shika right ka kwere rawo da ka spele ayo la honorable oyet ka do badan inshallah da kuma kin yadi so shikan mat ka do badan da na on yam keje ngai no mi mila threat ke spele ay go chengna men chicken met ngora ba bala threat ka gwadan be so kuji mo kan mu bana chala Dr. Bolmel kana shi mo gwa shi chong so jenda na go de nyaa kel ban yo je la din be ta mal